Okay, kaarroba, kat-4 na minutos kalpasan ti alawan at malam. Ituloy tayo nga rin ti bumasa kada kiti mensahes yo. Kung na dito ay plus 96 na po. So kaya na sa na nagapo-apo iti balasyo tao. Dito yung text message. Kung na hello kuya, kablao kuman. Jay Bakuko, dita Ramos West, San Isidro. Ni Gina Corpus Acosta from Saudi Arabia. It's me, Rohel Kunana. O naglawag po talaga mat nga iti ayat nga talaga. Ore adayo apo, mabalin na lata ikalukaran. Kung nanamat nini ng Lani Bartolome of Oscaris, hello June, and I'm watching you through FB. Naimbag nga umunang nga Domingo ti Advento kada kayo kan advance. Merry Christmas ko na. Likewise ninang, and of course, good Sunday morning, afternoon to Ninong Dalmar. And sobra pa para mo, rest ka mo, kung naman ko kanyak talaga kabsat, ang masapol nga rutmot nga masapol na kiti kakaanak iti nanay nga bundo tanang katong paggastondag lalo kat Christmas agraramanan ti paggastuanda uniform iti drum and lyre ta dimakkel damutan manen apo dagiti saksaka ta masapol man sa sapatos nga baron. Okay, naimbag nga malam. Kung naman dito text message. Kablao man aming family ordinaryo ng runa kinitatay kong Alfredo nga madamang agnitingag. Ito programa yo. Ken kadagiti aming agnitingag. Dito iyan mi manong. Ado kami. Dito barangay min agnitingag. Manong. Request man manong kailiw kantula. Agyaman ak manong. Di pagayam yo. Donna San Antonio ng Villa Sanchez San Guillermo Isabela. Wow, talagamat. Ket sa pay kumat na maimbitaran ta kami mo titapo San Guillermo. Sa ditamot ti lugar dahil tay Kasinsin May ni Ariston Iglesia kan nibagat na nga ni Joy. Good afternoon kada kayo ta. Ipag. Hello idol, pa-shout out man ti family Bustoba. It's me Rubelin Bustoba Corpus. Kuna na pa ditoy. And of course, dito met apo IFM web Facebook page kuna na. Kabla awak man ti Ramos family dito barangay Nagkampegan, Kawayan City. And dito ipay text line tayo. Apo nakatadong amin. Apo ti pagsisublata nga basaan. Manong kablaaw man dagiti anak ko nga madamang mangmangan iso da Jefferson, Jason, Jeric, Jed nang nagruna kini bagat ko nga ni Rochelle Callier. Tikaw kablaaw Sim Callier nga taga Minanga, San Mariano. Request ko man da si Siwit Agyaman manong. This was sent earlier tatay bigat siyempre. Ay tatay karugrugimi tatami lang mababasa. Sorry. Naimbang nga panggal daw idol kablaaw man. Apay kablao man dagito kakaduwa kaditoy Dennis Bakery nga isuda Uncle Junior, Uncle Jimmy, Kuya Brian, Auntie Jingjing, Auntie Marivic, Auntie Judith, Vincent Laureta at kay Bosco Joan then at sa family Jose and Manuel from Centro San Antonio Ilagan City. Agyamanak from Nicole. Request na kono the perfect nga Ilocano version. Okay, kansyon ng titamdamatang and for the meantime ako kita man ti kansyon ko taawam mo dahi kadwa kon. Dama na panan nabasit. Napan maten iti ceremony. Kamo nya nga ceremony DJ inatendaran na. Talaga nga medyo nabanog apo dagiti karabukop mi ta aside from long travel ta DJ kami apayaw apo nga nag-concert last night. Ket medyo rumabiing amina na idinalpas around 11 PM. And nari nami apo ti kinabara ti panang pasangbay da kada kami ken panang palubos kada kami dagiti membros iti St. James the Apostle apo dagiti Paris PPC Paris Council na kunada together with the DepEd, PNP, BFP iti LGU apo DJ nagmayat terik na. And kay ko nga kanti kung tawa di nag-request tayo ti istakon yung inaknak ko pa iti Pasko na stuck on you. Kanta man taparbaring no maibagay dito boses ko tatanga medyo agpaparaw. So this piece was done by Lionel Richie. Yun, Lionel Richie. Nga adakaruba mi di nga no i-pronounce di na ma-pronounce si Lionel Le Richie kung nalatang Le Richie. So kamutin balong sakbay nga kumansunak. Lionel Richie. Stuck on you by Lionel Richie kuna na. Lionel Richie. Di na mabarikas ajay kumawan. Lionel. Okay nga Rod, to sing Stuck on You. It's me, Idol June Sarialas. Dito lang po 98.5 IFM. Copyright.
First quarter naman of the second hour natin. Tira at English ka. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Request ni Auntie Gina that I goodbye to you, my trusted friend. Seasons in the sun. I've stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Tim song gayam ni Manong Modesto yun. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow. Can't know just where I'm going. I pack up my troubles and I'll throw them all away. Guess this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Everyone's in covered all the county. Cái gì mọi người? What? Kumablaw ka pa iti lima, o duwa-duwa, kasi dyan, sakbay nga ito tulita. Okay, pahikan naman ni Jay anak ni Fred Aguilar, sagdo kini Bigoy. Happy birthday anak ko. Pirpirmi nga ipatpatag ka anak, kasi kay kini ading mo, siyempre pati ni Christine, Carla, Ken Prinsesa tayo, Nga ni Kim. Jonakis kano ti kansyonan ta apo narigan honta pagbigyan da iti kabsat ko ta awan to ti regalo ta nga abon no ano kasta nga madandanon ti Christmas season in the sun. Kung ano season in the sun di pakanta na ka dadya magayam Jonak ko na dati lyrics dati di Jonak. Okay nga Roda. Di ba Ilocano version? Hindi ko nga mawantik memorize. Malim ka memorize. Awanti minorita. Oh, minore. Minore card ko na da po di jaino ka. Okay nga Roda. Para king ka Bigoy Wino Gerald de la Cruz from your loving mother Maria Regina Aguinalda Corazon Sariales de la Cruz. Nung isirang ka sa mundo ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw.
At ang nanay at tatay mo di malaman ng gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na at nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang ayaw nila sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo. Ura lasunggar. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi at sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Alauna 16, iti malam ka aro. Bakit? Ito yung nagpatalastas tayong arod.